Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар, кутман күн алдыңыздарбы. Бүгүн 2 февраль 2022 жыл. Келечек базарындамын. Күмүштөрдүн баасын тартып көргөзөм сиздерге. Кандайсыз? Эже, жакшыбы? Жакшыбы. Күмүштөр кандай болуп атат азыр? Күмүштөр жакшы эле. Баасы жакшы элеби? Кымбаттабы? Көптөн бери тарта элекмиз. Былтыр киргизген, былтыркы жылы 2021. Мына 2022 жылдын эсебинен да тартып коебуз. Канча ушулар, кандай пробасы кандай? 925 проба. 925. Канча болуп атат баасы? Немесе эгер граммда алсаңар 150 аласыңар. Граммын. Анан мындай изделие кылып алсаңар, андан арзан болот, кээси кымбат болуп калат. Азыр мына шакектер эмнеде турган 300дөн 1000 сомго чейин. Немесине сортуна, качествосуна карап туруп беребиз. 300дөн 1000 сомго чейин, Билериктерчи? Билериктер мына келдикенин билериги бул мына 4,5 сомдон мынабычы. Граммы жакшы, аябай. Мына да ошо келдикеники. А мына российский күмүш ошол эле граммда эме 2,5 миң. 2200'den düşürüp verseler 2000'e çeyin bereriz. Şunda hissettiler. Bunlar çınjır şalar kança? Çınjır şalar gram 150 so'm hissetti alıyorlar. Braslet kança? Braslet de şunday gram 150 so'm hissettiler. Gramı 150, özü kança turat? Özü bunu misal 5 gram olsa 750 so'm olur. Primerini aytayım mı? 5 gram olsa 750 so'm akça olur. Munalar 10 gramlıklar mı? Nemeler 1,5 mingdegi varıp kalat. Munavu taşım ile muna sal kımbatıra septet markazit. Böyle 2 ming değerinde olup koyatçılar. Şimdi şurada şu vardı. Kaçın saysan 150 so'm gramdap satабыз. Общий басы канча болот? Общий басы мына misal 700'dün değerinde olup koyat. 700-750 so'm 5 gramlıkta turачы. Мындай итальянский немелер бар, 200'ден эсептелет. Итальянский күмүштөр. Канча булар 1000 сомдун тегерегинде болуп калат. Ошо мындай калыңдары бар да, кыргызча токулган кыргызстандык булар ошо жерсин 3,5 миңден 30 граммга жакын. 3,5 миң. Кенде 120 дан эсептелет. Мындай грамм чоңдойсо арзаныраак эсептеп беребиз. Шакектер кандай болду? Это комплекттер. Комплекттер мындай украинский алтын коюлгандар 2 миңден аласыңар. Ушул жакта. 2 миңден комплект. 2 миңден. Могулар 1,5 миңден кыргызча немелерчи ошо. 1,5 миң, 2 миң тегерегинде мына келдикеники бар, аябай жакшы болот. Мына ошондо келдикеники болот. Не, фирма келдике? Келдики фирма, келдикеники ошондо грамм 150 сомдон аласыңар. Ошо мисалы үчүн мына 2 миңге туура келип турат. Мына канча? Сөйлөшүш. Кайсы 2 миңден? Мунулар 2 миңден туура келип турат. Мына ошо комплекттер. 2 миңден ушулар? 2 миңден. Мына сөйкөч 1000 сомго туура. Мына эме көзү кызыл. Көзү кызылдар ошолор 2 миңден болуп турат. Кыргызча. Мына 1000 сомдон сөйкөлөрү. Келдикеники. Неме деп коет. Карал. Канча ушу карал? Şu 2 ming. 2 миң. Булар канча? Bunlar 2,5-3 dönler klondur emekçi. 2,5'den tüylendi diyor. Gramına karayacak da gram sal çoğurak. Ne? Klonu benim. Sökülür. Bunlar 2,5'den şular. 2,5'dan ha? 2,5'dan. Ne? Şimdi 1000 sondan bunlar. Sökülür özü. Bunlar 2,5'den şular. Şular 2,5 ha? Şöyle 2,5'den. 2,5 bular. 1,5'den ona pastırlar var. Arkada 1,5 bular. Bunlar da 2,5'den markazit деп koyarlar немесе. Markazit ha? Tayland'ın gümüşleri. Taylandski gümüşler 2,5 dediniz ha? 2,5 ming deydi. Mına горный хрусталь gözü. Горный хрусталь индийский 1,5 ming. 1,5 ming. Жемчуг бар mı индийский? İndiyski jemçuk çok muydu? Jönököyle mına turetski var 1,5 ming. 1,5 ming. Bular bari 1,5 ming bası. Kaçlar var 1,5'den? Mına ıldı жағында turganlar 1,5 ming eken. Жогору жагындагылар 2,5 ming. 2,5 ming erken.
2,5 ming. Bu şaketler bularçı. Komplekt. Komplektler 1200'den aldılar. Eski mağalar misal için 1,5 четверкалар. Четверкалар. 1,5 ming. Mağalar 1200'den turaydı. Mağalar 1,5 ming bunada. Четверка. Mağalar 1200, 1300'den mağalar şuna turaydı. Bu şaketçe sökü. Buna sökü bu. 1200 sökü. 200. Mağalar 900'den turaydı. 900 son. Mağalar 700-800'den turaydı. Söküler şu turaydı. Buna разноцветные, самоцветные. Самоцветные, миксом английские. Минсом. Миксом. Şakek joga? Şakek joga özü. Minsom. Buna komplektler şey 1,5 mingden var. 1,5. Buna gözü yaşıl. Yaşıl 1,5 ming İngilizce yılda. Agatlı. Evet. Nefrit. Nefrit. 1,5 dedin sen mi orada? 1,5. Uşul sökön kança dedin sen? Kaçın oranı? Nayı. 700 de koyuyor. Sizde emeler var mı monçok? Monçoklar var. Bunlar kança var? Natural için? Bunlar natural için. Buna 1,5 mingden bular. Buna olsa 1,800 de koyuyor. Çok kişisine karayızda. Yani sarımda çakanırakta 1,200 buna. Natural için. Buna serdalitleri monçok buna o. Minsom. Serdalit. Minsom mu? Buna bunu yıkamen. Bunlar da minsomda. Minsom. Bulacaklarım da. Buldakta da bunu yıkamen olsun minsomda mağalar. Minsom. Bir de monçok buna. По 1000 сом. Neme var, yantar var minsom. Янтарь по 1000 сом. Bunu yıkamen. Serdalit. Kança şu? Minsom. Minsom. Egipet'ten gelgen neme? Şunu da koyup mu açmayı? Karal. Bunlar Ekim'de. Ekim'de. Bunlar niye degen taş eken? Seni. Buna ozerada geldi biliyorum aklımda. Taşlar ağlar özlerince ozera koyuyorsun bu taş taşı. Bunlar denizin taşlı. Bunlar Minsom taşak etken az satın dekler. Minsom mu? Ama şöyle jemçik var. Şu kança? 1,200. Şöyle jemçik 1,200. Bunlar paketlerde bir sıra görsötöz üstünden. Karaldağı var mı? Karal bunlar. Kança? Şu karal Minsom. Buna ne var? Yantar. Burada Minsom. Buna gözün bilmeyiz, hurem de koyat, bunu çağır. Hurem de şakayla at koyuyorsun. Buna 600'den. Gümüş mü? O gümüş. Vardı gümüş koyatkan var, vardı. Buna olsa ne mi? Ametis taşı. Bunlar 600-700'den turar arkal. Buna da karalına 500. 500 çoğuna karayacağım. Borne krustal var 500'den. Taşlar. Bunlar taşlarına 600'den. Çoğurak. Çoğun kişinesine gramına karap ayıtıveririz da şu. Şu acayip şey olur. Yantar gözlü var mı? Yantar gözlü var mı da? Minsom. Minsom. Şu yantar natural ne var? Natural ne? Nein, brüjde var. 800. 800. İçine altın koyulganları var. Jemçik altın koyulganları. 600'den. Nefrit taşı veren bu. Arkal bağlar emi. Vardığın nimet oturuyor. Tartışkanda. Muşkoylar var mı? Muşkoylar. Muşkoy var ha. Muşkoylar kança oldu? Muşkoylar çok işine var. Buna mesela için Minsom buralar. Buna 1,5 ming buna çoğu. Ne oldu? Hoş olgan çam mı? Ha? Şu Minsom mu? Buna granat gözü var. Buna Minsom. Bunalar 500-600'den buna maydarakları. Bunalar 500'den.
Şular 500'den. 500'e uşular. 500'den şular. Ha, 400'den bu abırçalıklar. 400. Emesi gününe var, jünököy var, abırçalıklar. 400 ama şu. 400'den. Mına kolunuzdağı şaket var mı? Serebro mu kolunuzdağı? Bundan çok bulu. Çok mu? Köp zakazmayalım. Bu geliyor dağı bu. Ko'rsatыңызchi. Gelmeydi bu, gelmeydi. Göğüs sıravatı. Bu köp bulup balmını. O kança jilda batı. Bererdingiz mi? Yine alan bizde olur. Benim de çağırdı çok değil. Özüme cagat. Жақсы көрөм. Анан мыналар кандай агарып кетпейби? Күмүш агарбайт. Мына алтын аралаш. Жок, агарбайт. Шулар чистый золото. Же кандай жабатылганда? Сипа койгон. Украина ушундай чыгарып кетти. Украинский золото. Жок, мындай агарбайт эч нерсе жок. Шу ойдон турат, шу качасы шу ойдон турат. Шуларды бир сыра кайта алып койсоңуз канча? Шулар 2000'де. 2000'де не бардыгы ушу алтын коюлгандар. Бардыгында. Çekilerin altın boyunu şunday satılır. 2000'de. Buna da 2000'den mi? Ne var 2000 var. Bari gümüş altın gelecekte altın pazarda gümüş pazarda oturarız. Varınızda gelin. Altınız kim? Altın Gülcemal. Gülcemal. Gülcemal ejege geleveriңиздер. Gümüş altından bolsoңуздар. Kanalga катталыңыздар, катталып лайк басып көрүңүздөр.